gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Unay matan to'y tricycle mo, kwaraw. Saan samot din ang makasangat nito isang atan. Kasanaw, nagadumot ngamin to ilago mapinurchismaw. Katuan ano ti pinurchis ka, tapno mamaminsan. Agasam ngamin dagiti soft drinks ngay. Ikarigatam nga isang tanay, ang dawag. Sayang dagiti aggatang. Ewan kagawad, dandanitan makaulit ito isang at. Ay nasaya at mag-ano kasta. Kabalan to'y tricycle kao, nabigsabay da itaw. No saan nakabalan, ituron mo na. Anya, siya ti pagiturunan. Anya nga ngay. Ay, pakawad ti agidurduraw. Syakit ti apasahero mo, ti agituron. Ay agayap ka dita, iti katuam nga agiduraw. Narabyan ka mo, close friend ko araw. When close friend, intulod ko pa yung ngamin tila ako ni kagawad ko anang. Ay, adala ko nan. Nagadua, nagduduma dagiti ginatgatang na ala ko na. Dandanin to pa'y napirdi to'y tricycle ka. Ay, no kasta. Mabalinan, ti mapan gumatang. Katuan Ala, umay ka nga roden, close friend. Dito'y ka namang rabi ay. Ha? Apag isaw, ado ti linutaw. Alaman nga rod close friend. Tapno agina na aktulat tanin ton makasangpeta kay Jay Balay. Tuyang, saan ka nagpanimid dita? Pampanunutek no anya tilutwak a pangaldawan ta. 5 basak dita tersina ni Marikwanang. Kit amom no niya tinakitak. Ibagampay ano anya tinakitam sa kanto ag katawa. Naga daw tinakita ngay disdisplina ala ko na. Ay mayat man no kasta. Kendo madamapay lang nga gidisdisplay. Aging gaita. Ay kat mapanak nga rod umutang hinda. Ay, adan mautang ko ba daw? Kunak king kakay. Sigurado ang maragsakan ka iti daytang impadamag ka. Mala, iyawat mo nga rod ta basket ko, tamapanak kun umutang. Diyan ngay listaan na gito utangan. Ay, wun gaya man niya. Kasapulan ngay listam. Tapno saan mo ang malipatan? Wunen, bareng pautangan nak ni Marikwanang, gaputa kunada nga ado kano ti requirements, sakbay nga umutang. Umayak man, Maribanang, makisarsarita akman payken ka. Ay, wen amare. Awan mutkit dit ar-aramidek. Isong agtugtugawak laeng dito'y paraangan. Umayak la makisarsarita, tawan mo't ar-aramideg, maray. Ay, wen maray. Ay, ammom ka day. Ay, naragsak itan ni Marikwanang. Tauray la agkanta-kanta, idinalabsak. Agidis-display itila ko na. Naragsak tanay, kumpleton dagitila ko na. Nagadungarod, maray. Nagadaw tinakabitin. Saan akasla idi akris papla ang tinakabitin ala ko na. Kompleto pa yun ti bagas, kas kada karne ala ko na maray. Ay, saan tayon amasapul nga umadayo amapan gumatang dita sa bali nga store. Mabalin tayon ti umutang kani Marikwanang. Ay nakaayat ko mano kasta maray. Ang pautangan na tangata. Sapay mapanak ko maumutang inton madamdama. Ay, pautangan na tamot siguro Takumari na tamot. Kunada nga main asaan ka no basta-basta agpautang ni Marikwanang. Anya? Kasanaw asaan basta-basta? Kunada mo't akasapulan nga da ipakita kun na barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Nagadumot a clearance dagitan. Un nga rod maray, kun titulo kanupay ti daga. Ay, nagadumot tan. Nasken kanupay ti recommendation letter manipod kadagiti karo bayaw. Masapul pa'y ti recommendation. Kun kasapulan kanupay ti valid ID alima. Marriage certificate kun birth certificate. Anya? Ay, kun kasapulan pa'y ti 2x2 picture. White background.
Ay, saanan? Jakon umutang no kastamot laang. Ha? Maruruda nga raw. Apay, laon, tamasapol pa'y dagita a requirements. Kanaskan kanupay nga da kanugaran taur. Sino nga ti mabalin nga agarantor? Ni Kapitan Kanulaang ti mabalin nga garantaur. Anya? Sapay inak kumaumutang inton madamdama. Awan abas tuming aminin kinibadong kaw. Ay ay padasem ti mapan. Barang exempted ka kadagiti requirements na. Ay! Isardeng mo dahi tapanagsagsarawisi mo, badong. Amom mo't naragsakak no agsagsagawisi wak. Isardeng mo kuna. Naragsaka nga may na nakautang kay Tersina ni Maricuanang, iti abastuta, iti last out, ti makalawas. Sanak ngay mutang. Ah, tapay, di mo kunay na saanan ngagpautang ni Maricuanang. Imistrict taon dahi tabaak ako maray. Na, Nagaduti ka sa pulan nga isabmitar, sakbay ang makautang ka kunkwana. nay, saan mo takas ta idea? Agbabaak nga umis-istrict taw. Kasla mo la umutang ni Jay Bangkaw. Iti kinaado dagiti requirements na. Anya. Pangantayo ng kail, antay. Payasan kayo ngagtagtagaray. Ay, di antip ti damagam san asyak. Anti ba nang? Apay, anya ti mapaspasamak, tagmiminulagat kayo latan. Di matsumbat ni ante ang kail. Na, Napanak man lang ni Jay Tersina ni kagawad kwanan. Kagawad kwanan, umayak man umutang itilakaw. Ay, wala ko raw, day talagayam. Kunakon kahit apautangan nakadagaws. May salang matasupot ti tinapay ti utangan. Ay, wala. Pautangan ka mutkat. Ay, sabali talaga ti kunada malakasan niya. Ay nga, masakbay a pautangan ka. Ha? Basta umpay, day tan nakapaskel di tarwara. Ha? Nagatidog mo tinalistan na ito yung kagawad. Isubmit mo pa'y dagita. Sakbay a pautangan ka. Ha? Nagadumot tindag ito yung requirements? Ewan, masapol nga isubmit mo pa'y dagita. Sakbay a pautangan ka. Ay, may salang matasupot ti tinapay. Nagrigat mo tinti umutang dito iti rasinam. Ay, saan ka mabalin a pautangan no awan dagita a requirements? Mukaw, no apayasan nga tintin na garidante ka ng galgaw. Agap apa da siguro ah. Awan ngamin si Danda na imas. Napan ngamin imutang ni Antik iti Tersina ni kagawad kwanang. Ngam nagadumot ti requirements sakbay makautang ka. Iso nga roday dati dakkel problema. Tauray ni na matuyang, kahit saan mo't makautang, gapo ka na kita requirements. San samot na yung kalintigan day tangar aramidin ni kagawad kwanang. Talaga mo saan? Kaya't na nga ibaga dita, adi na kaya't agpautang. Ay kahit nukas talaeng nasaysaya at asaanan nga aglakaw. Agrikap langan. Datan ati mangirikap, tataba daw. Anya, kasano adata? Di agwalatan ni Tersina na. Apay, nasakit mo tayo tinakamaw. Talaga na sakit tinakam ka, tataba daw. Jak maklaw na may salanga supot ti tinapay, ti utangat. Ngam dinak pinautangan. Hoy, baka kakagawad! Apay, masapol ngagpukaw ka. Ibagam lang, no saan na kami akata pautangan? Tabuong-buongan man namin nalakaw, ha? Ay, sos! Ay, saan kayo nga agwala dito Tersinak, tanay? Kagakgatang ko dagiti lakaw. Sige, kwaraw, rugyamom, tiyang wala. Una, ita ka din tataba daw. Ay, kato na, imay tangarod dito yan. Madamdamapay ko man. Apay nga inton madamdama pa'y langay. Sanak pa yung makaungungat apirmi. Ay, saan nyo apadasan ti agwala dito Tersinak? Siya malangan ti agwala! Ay, sos! Ay, nabuungan na gitila kung anak kagarapon! Sakmat ita isumaro na. Ay, sos!
Ay, so, naiwala nga dagiti lako ka tinapay. Ay, kapitan! Ha? Ukay mo anawang nakabadaong kangkwarog. Nangag mo dahi jay, kapitan. Kasla mo ni kagawad ko, anang. Kapitan! Anya nga iter aramidan na dita. Pagwalwala Nakatugaw mo't amarurod. Ay, inta kita no apay ngagpukpukaw ni kagawad ko anang. Ay, sige. Ay, nyamat tayo. Anya nga to ti parikot na. Intakit din. Apay ang nagwala kayo dito itirsina ni kagawad. Sika, pare ba daw? Siga man langan ko araw ti mga istorya. Sika na tataba daw. Talaklakay ka. Nagadukot nga artiyon adwa. Anya ya tinaramid yo adwa, tataba daw. Chip ko araw. Ay, tataba daw. Kun kita maong tanta. Apay nga ungtan na kami aya paray. Naa. Day ta amari ko ang abak at yung dam. Ne. Agasam ta nagaruti ka sa pulan na requirements. Tapno makautang kami, di ta tersina na. Anya lang matiut-utang ngay. Kat anya ti reklamo yaw. Di na nga rod kaya ti agpautang. Tanalabit. Ado ti imutang asa na nagbaybayad. Anya. Ayun, malagip kaon. Saan ko pa'y gaya man nabayadan di utang ko idikan kwa na? Ha? Oh, makitam, Chip. Agpapada tayo nga da utang na. Hanggang agbayad ak tuwintun bigat. Sika pare. Ada ka di malagip mo arason no apay asaan nakaapautangan ni kagawad kwanang. Ay, adula amin ada magdamagam si kabadong. Damdamagag lang mit ano, da utang mo kani Marikwana nga saan mo ang nabayadan. Ado! Isumod lagaya man inayunan na lagi ti requirements. Tapno saan tayo ang makautang. Kahit di ka mangtad iti pagbayad ko, mangtad ka iti pagbayad ko. Tamapanak agbayad adagusan. Ay, isumot lagayam asaan analaka ti umutang ijay tersena ni Marikwanang. Ta saan tayo mat ngamin ang nagbaybayad. Tauray siyak, adamot utang ko. Ang nagbayad ako, marituyan. Wan nga rod maray, uray siyak, adamot utang may. Ngam inak to agbayad numalako ni badong ko tinapit na sitaw. Wen maray, nasken nga agbayad tayo iti utang tayo. Tapno makautang tayo manen. Wan maray. Ay, nasken maawatan tayo mat ni Marikwanang. Ngamin, paralyze mat nga agpaiso tinegosyo na. No amin tayo anakautang kat saan tayo nga agbayad. Wan maray, isungarod nga inak tumot agbayad. Takababain mag kin ni Marikwanang. Kagawad ko anang. Umaya ko nagbayad iti utang kaw. Ay, nasaya at maut no agbayad kan kwarog. Kung nakano nalipata maun. Ay, sorry kagawad, iti naramid may. Kan suray, tanalipatak nagpaiso ti utang kaw. Hanggang nalagip ko matlang. Sige, agbayad ka nga rodan. No, makautang kan tumanan. Un kagawad. No makabayad ak, mabalin ko ka di manen ti umutang. Isumati ko na. Basta agbayad ka, pautangan ka lata. Ay, kabaranggayan di takabildatan. Awan met gayang problema kin ni kagawad ko nang. Basta agbayad kayo iti utang yo, makautang kayo nito manen. Ala sigay, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jobber Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TNPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni
ni Kapitan Enteng. Marituyang, adaman damagakan ka. Anya dayta, Maribanang. Maray, pudno aya nga adda ilkiyoyo kan ni pari badong. Kas kay mo't Latin ijeran nga adda ilkiyo na. Anya ti bagbagam nga ilkiyaw. Ay, agap apa kayo kanumot akanayon kan ni badong mo. Wen nga raw. Ay, no kasta, pudno jay nasagap ko at chismes. Ay, sa anak mo't kat at chismosa, maray. Ang damagak laang no anya ayat ipagap-apaan yaw. Ay, kwa maray. Apay aya nga agap-apa kayo nga agpaiso kan ni badong mo. Ni badong ko nga may. Naglakamot din nga agpungpung taw. Ay, gagangay nan sa itil lumakay, maray. Naglaka nga agpung taw. Iso ang masurunak kat sung batak. Iso nga gapa kami at talaga. Tuyeng! Apay ayamal, madama nga glulutaw. Asino din ang sipat kanya? Na, asino nga'y kumatimang sipat kun ka, kat agmay may sakalaang mo't anak katugaw dita si dagtitawa. Ada ng sipat kanya? Ay, agmauyong kansan ba daw? Ay, ikataman na ito kortina. Na, Katan! apay aya pagpupudutam da ita kurtina, tintin nagakpay laang da ita ijay Bombay. Ipaikamu kiday. Isaw, tinang sipat kanya. Nagsakay. Na, nasagid laang da ita pingping mo anapuskaw. Agungat kan. Ay, ikatam ko lang. Ay sana mabalay. Kakaisuna sabong-sabungan. Ikatam ko lang, nay. Na, oray anya ti bagbagamba daw. Jak ikatenday ta. Oray man pa'y agapat ha. Sa anak apa-aba. Sa dinuti pa panamparay. Apay adamagan. Damagak laang Kan sana man nga isam-isaman. Na, si kabit ta kaguram aminin. Maday, tial daw ko ita. Iso ajak kaya ti maisam-isaman. Inal daw ama detail daw muna. Apa yan ti mang mangyayari sa'yo? Ay, basta napudot ti ulo kita. Anya ti kayat mo kusilapan ka. Ay, saan ka awatan? Apay akos ko silapan na ko araw. Apay ngayon may ka dito'y paradahan, may. Nay, apay dakas ti umay dito aya. Idinaw di ngayon may ka. Nagungungit ka nga wanti rasaon. Naabog pa'y dagiti pasahiros, may. Kinagat na gayam ti kuton. Di nakaungata. Dahil talang tirason, ma. Nay, apay nga, tayo nilisim na ita pagtugawa. Saan ka mabaling nga may agistambay dito'y paradahan, may? Mabutang dagiti pasahiros, may. Ay, saan ka akasta ako araw? No di mo kayat nga reklamo ka. Ay, banag. Nagagmudya taraok dyan manaw. Manok ko dayjay. Saan ang manok ta? Di munto pa'y pulos maikan iti danom nga inumanda. Nagpigsan ti taraok da. Ay, wen tadadakeldan. Nagagutak gayam amang pakan. Mabalinsan Mabalin nga anya. Digwan Ay, agtal na ka man. Nagig mo. Ay sus, kahit dan sa timadigwan. Kalkalaingan dan. Ay, saan ang mabalin? Inteng. Ipatiliw kun saan kinikwaraw. Saan ang mabalin kunak? Padakkelak pa'y dagita. Anya tigatangan, kabadong. Apay, basta umaya dito yung tersina, mari, damagam, no niya tigatangan. Nay, apay ngay nga raud nga agungit ka. Gagangay na aakas ta ti damag, taglaklako ak nga raud. Amaw, no niya ti rumbang adamagam. Anya kumangay? Rumbang adamagam, no apay ang napudot ti ulok, itangal daw. Napodo ti ulam. Tapay. Gapaw, dagita manok, ang makaisturbaw. Di mo kunaan, adagiti manok ko, timang disturbokan ka. Nagpipig sa titaraok na. Ay, sanda nga amaw nga agtaraok dagiti manok ko. Kinapudno na, sursuruak idang agtaraok. Kunak aya, ang manok mo, ti makadisturbaw.
No kasta, akin manok nga raw. Manok na parenteng. Tarawog na, tarawog. Ay na, kabadong, gagangay dagiti manok. Nang runan, no kasta dadakildan. Talaga nga agtaraok da. Aha, makapirdi iti aldaw. Ay kat, ibagamday ta ariklamom ka ni Kapitan ah. Mahiblata ka mang dengdenggang iti tarawog na kita manok. Waraw, ibagaman ka ni Uncle Mau. Lapdan na nga agtaraok dagiti manok na. Ha? Tapay aya? Ay, agrik-reklamo ni kabadong. Natagarida ka na. Kastamot day dya tataba daw. Naglaing agreklamaw. Kano gap-gapo na dito tersina ka agong-ungaw. Anyay nga ro ti aramidin ni Uncle Kaw. Tapnosan nga agtarawag dagiti manok na. Basta idanon mo day ta reklamo ni kabadong kan ni Uncle Mau. Apay, naggapwam. Dita, Na, manok mo, day tay gemaw. hartya mo, tarasan, sakbay ng tarawog. Akin manok dita. Saan ka ngagdamag-damag na makaungata manan ko na akong kay. Damdamagak lang mo. Maruruda ka makangkangag iti tarawog ti manok. Isa hartya mo. Day, kunak man manok ti sidaan tayaw. Ay na, padakkelek pay basit dagiti taraken ko a manok, kwarog. Natangmat manen gayam. Ay, agpadpada kayo kan ni Uncle mo anareklamo. No nateng ti sidaan. Antay, ayan na ngay gayam dagiti manok yaw. Ay kat addada di taan nakaapon. Jakmatan mangmangag ti tarawag da. Nabannog damot Sa bagay Aken nasaya at met no saan daunay nga agtaraok. Tanumangmangag ni Uncle mo ti panagtaraok da. Ay na, ipapilit na apartsak dagita manok. Ayun gayam antay. Agreklamo ni tatabadong iti tarawag dagiti manaw. Ay unay kat day taataon aya. Pati taraon dagiti manok, ireklamo na. Bagong ungot ka na o kunan ni kagawad kwa nang. Ay kat anya nga iti aramiden mi nga rod kadagita a manok. Isungarod ako nakaparachin tayaw. Saan kamot siguron nga agungot, tanaimas ti sidam. Anya saan? Na, adalat tamakunam. Idinto ta saan mo ang manok, jay sindata. Nagkulbit, mate. Ay na, talaga saan ka amay busan iti reklamo ba daw? Nangag mo na dyan ito yan. Sana katulang. Apay kumadyak mangagngay dyan nagpig sa ataraok ti manok da maribanang. Saan ka madanagan? Saan tanton ang mangag day taataraok na kita manok? Anya, Sublyak manay natiliwan jay may sa. Apay kuwaraw, akita-kitaan nakitikasta. Itay ka pa'y ngamin na nakatakder dito isang wanan ti balay da Uncle Kaw. Apay, dakay, nuagis tambayak di tayo. Sana, anyaya ti raramidam di tayo. Dagita amanok ni Uncle Mau, ti sakit, tilapayag kaw. Ha? Hindi mo ko makagura dagita manok ni Uncle Kaw. Nagsakit nga rin, tilapayag kaw. Taraok dala, taraok, makauma. Ay agura ka ba na? Kawan madlaw mo iti taraok ti manok ta. Manok ko! Saan mo a manok? Ay, apay awan madlaw mau. Ay awan! Anya ko matimadlaw ko, kat agtartaraok damay. Kaslamat kimapsot ti taraok da. Saan mat iti panagkunak? Kipapsot. Sana kasla idi anapigsa. Ay kat ingkaman nga rod kitaan. Apay ngay, akim mapsutan ti taraok da ako nam. Ay inakitaan. Mang tiliwak man iti maysa. ay, maribanang, si ka magayam day tamasabat ka. Ay, kwa, inakmad gumatang iti Ricardo, marituyang. Agsida kami man iti manok ita. Ah, ay, padigwandak to mga roda. Ay kat agparti kamot iti taraken mo. Wun ko mga road ngam awan mo't mapartay.
Iso apadigwan naktulatan Ken babasit pa'y dagiti manok may maray. Sa bagay dagiti ngamin manok may dadakkeldan. Tay na naglaing dang agtaraok. Iso ka di apartyen yawn. Wen, iso nga ron pinalubos akon ni Inteng amapan mang tiliw iti si Daon may. Mala, ingka nga ruden gumatang iti Ricardo maray. Ket padigwan naktaw. Ayan nga, jay natiliw mo ang manok, Inteng. Awan mo't dagiti manok ta. Anya nga awan? Ada na batay. Ngam jay mo't ada gurigur na. Isumo ilagay man nakapsot dyan ng ko ataraok na. Kat ada pa'y mat nang ngagtaataraok da. Awan mo't parchen ta. Sapay nakagatang akon iti Ricardo. Mukit ininot dati niliw dagiti manok ta. Ay, anya matay na. Sayang dagiti Ricardo a ginatang ko. Ewan nga rad. Sino dagiti agtatakaw iti manok? Asino kumangay tinangin inot anang tiliw kadagiti manok ta. Matiliwak tulang ida. Para manak man ida. Dosa man ida. Makaungot aking katuyang. Oray makaunget kan kanya. Inak isubli da iti manok at tiniliw mo. Kababay nun. Makaistorbo na itataraok na. Saan mo ako kwa tiliwam asida? Hingga kidi lang mawanay. Sakbay ng agtaraok. Kan makaungot ang manay. Inak isubli kin ni Kapitan. Tamanok daday taw. Saan kunak nay? Saan nakalapdan? Tamakaunget ak matag. Anya ko mataramidam ngay no makaungot ka. Ha! Damagampay lang. Kasla mo di nakamam mo no makaunget ak. Nagado ka na sa umo na ya. Agolimak ka, no di mo kaya tapang uran ka iti binalsay. Ay sas, delikado kan ba daw? Isublik da iti manok yaw maray. Tiniliw ngamin ni Badungkaw. Pudno ti kuna ni Inteng, ani badong mo tinangala. Makadisturbo ka no ngamin ti taraok na. Isuan na ilawan anang tilew. Ay, idarom kon sa dayta abadong mo. Ay namare, pasensya amon ni Badungkaw. Nalaka ngamin ama kaungungot. Kagura na amin, ultimo taraok ti manok. Ay, di mo ngamin bisbisinen Ilutwam itinaimas asidaan na, tapno saan anaunget. Asikaswam anaimbag. Wun maray, aramidek dayta asing-asing mau. Mare, pudno asaan kayo kanon nga agap-apakan ni Badong Mau? Na, anya ti kayat asawon day ta pa nagkatawa, Maray. Nagkatawa ka laeng, mate. Sweet kamin kin ni Badong kumaray. Dayta ti pudno. Ay, imbag man. Ken saan kanumeten analaka nga agungat ni Badong Mau? Asino nga itinangi marites iti dayta maray. Ay, kwa. Basta, kasta tinangag ko. Pudno maray. Ang okay kamin kin ni Badong ko ita. Anya nga mintirason anaungat ni Pari Badong. Iso mo ilagayam analaka nga agungot idi ni Badong ko. Tapuro bugoong tisidsidaan may. Ay, kat agtinulong kayo ngamin amang gada, tapno makagatang kayo itinasaysaya at asidaan niyaw. Wen maray, sinurot ko jay balakad jokin ni Kapitan nga asikaswak anaimbag ni Badong ko. Ay, kasta tinasaya at nga asawa. Iso nga ita, agtintinulong kamin kin ni Badong. As asikaswak akanayon, kat as asikaswan na amit. Ay na, nag-sweet kayo matano kasta. Naragsak kamin kin ni Badong ko maray. Ay na, maragsa kanakmet para kada kayo, marituyan. Ay, kastaan na to yang. Asikaswam anasayang at ni Tata Badong. Asikaswan nyo titunggal may sa
tapno naragsak ti biyagyo. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyat ibagang ko raw. Umay ko kumabuludan ti balito kasing-sing niya, wanggay. Anya? Inaladak namin nga ninong iti kasar. Kat masapol nga, garamat ka iti balito kasing say. Sige, magtananggal. Sige. Agyaman na kanggal. Tataba daw, mabalin ka da buludak ti sapatos yu alalat. Ha? Kasapulak nga main, tadyak pa'y nakagatang. Ay, katuwin ako, Arab. Ay nagyaman nagtataba daw, at damot langan usaray. Sa dino timapan mo pagpasyaran na ya. Ay, dumarayak iti kasar, tataba daw. Una yung dadya ako araw ta naghilig nga agbulod iti usar. Awan dakas na pare, no laki day, tada mabulod na. Una nga mga babaen. Awan pagbainan na pare, tasan na mo atakawan, buludin na may. Uray ko mano, importante la unay. Saan mo't? Malabayam ka din pare. Tinaskay ni Sublina, ti binulod na. Una! Nagtapay kayam nalipatak ang gail. Anya manan? Buludak kumapay ti barong Tagalog niyaw. At ka day? Adamit. No kaya't mo payakit. Uray ti pantalon. Ha? Ay, sige man nga rodang gail. Ang mo labam malpas nga usaram sa mo isublay. Siya, urang gail. Day talaga hayam. Kain alwadam ti balito kasing seng. Ang mga numapukaw. Hindi ka hagdanag ang gail. Alwadak ti binulod kaw. Agkaralabas kamot dito, ikwarog. Papanam ka di aya? Ay, busy ak namin nga bulbulod iti usaray. Aya, Wine. Awan la ti mabalin na pang lalaki abag mo di tatabuludak ko ma. ay awan. Ay, pagbuludak nga ta iti bagaya. Manulang matibayad na dayta, di ka pa'y lagumatang. Sa nabali na nakwanang. Tadamot pagbuludak ka sa balay. Naa, Mabalin ka di abuludak tay nakita ka bakpakyo di na minsan na natuyang. Anya, buludom jay bakpak ko, kwaraw. Wan ko mga raud. No ipabulod yu Ay, sus ka mo. Baglaang di ka pa'y makagatang ay. Apay-pay lang nga gumatang Kat no damot mabulawd. Anya, ay sa bagay. Husto ka mo di kwaraw. At da ka sa radarayak. Iso ti isagsaganaak. Kasta ka day. Malang araw, tainak alaan ti bakpak ka. Ay, thank you very much, nanatuyang. nay, ada kamot gayam dito'y inteng. Ugasak anala ang tilugan. Ta usaran mi arumwar. Sa dino, Sa dino pa'y. Iti lugar ti kaanakan ni Kwaro ka. aywan. Itagayam nga aldaw ti pakaangayan ti kasar. Talo tayo kumaamapan. Hanggang po namot adi ka umay. Ay talaga asaan. Taawan agbati dito'y balay nga agpakan iti baboy. Sa bagay kit dia. Nagkuyog gayam da pare inting kan kwarog adim maray iti kasar maray. Wen, pari badong. Laimbag pa ni kwarog ta kinaya daaninong. Ha? Ni pare inting maray.
Ay, kaanakan ni Kwarog iti mother side day jay, pare badong. Aya, unak no father side. Ay saan, pare? Isumulagayam Bili bakmay kin ni Kwaraw. Mayat na itabarong mo ah. Bagay mo kwaraw. Gat mo sang kakita dakdag iti babayang kail. Us! Aho? At labay na amok iti Ay, nagpinta sa malasang. Anya? Panagkunat, dayjayan. Dayjayan ti sapsapulang ang kail. Magano patingga kala iti arim mata. Ha? Ay, sanang kail. Mariknak at isu dayjayan at talaga ti armal. Day tamanen motorsiklaw tin intonaram nga agmalmalam badong. Ay unay ka na ya. Di mo ka di pagimunan da ito'y motor ka. Ha? Sanak nga gimon. Just kikakit day. Na, Nasapaak itay bigat arimwar. Aging gaita, motor tin intonaram. ay na, amangan no anya man ang titurungan da ito'y asaritaan to yang. Rumuwarak kag. Anya, papanam. Rumuwarak pa'y. Agsubliak ton, intong madamdama. Naa. Inserak mo matan dito'y sango ti istante day ta motor mo kabadaw. Sa nabalay ta ka barbaro pa'y da ito'y. Kanalinays, maray. Ay uray pay, saan arumba nga idanon mo iti sangaw? Ay, irwar mo. Anya, mutin ni Marijuana aya. Amin nga umay gumatang kanya, di tarwar nga agpark. Aya, Kas mulay paspasikap day ta motor mo no kasta. ay saan mo tamarik? Anya nga miti katangam ta rumwarkan. Siguro kay agdardaras ka mal. Ay saan? Umaya lang agistambay dito'y tersina ma. No mabalay. Bawal ti umayla ang agistambay ditaw. Anya. Adda kayo magaya man kwaraw. Nagsubli ka mo't adagaws. Pinusarmi ti kabarbaro alugan niyang kalinteng nanatuyang. Ay, iso mo lagayam Kasla nabibiit kayo ang nagsubli dito'y kabildatan. Umay ko isubli ti binulot ko kada kayo abakpak. Kasta ka day kwaraw. Agyaman akunay kada kayo nanatuyang. Sigay, awan anyaman na. Muti nga rudan, tauray siya kung timang laba. Ay, agyaman akmanay nanatuyang. Angay, buludak man biit tilugan niyaw. Pangusarap ko ba? Inakpasyaran ni Ginny di lugar da. Jen, mama, hindi na pangkadimar ay, nanganak iti kasal. Kasta nga rodang gail. Apay, masapol nga garamat ka iti lugaan. Ha? Sa nabalik ko maano, puno alugan mo, taiso. Ay, sige mo ito na ang gail. Sakti makamo iti panggasulinak. Di ka pa'y laglugan iti jeep, ta siksikamot lang. Pangasyo ka di mo ito na ang gail. Malala. Ang magan-anad ka, iti panagmanihaw. Ariglata ang gail. Impabulod mo ka ni Kwarog jay lugan. Ipapilit ng tumod ngamin, iso a pinatgak ti lukaw. Di nansa pa insubli ti balitok asingsing mo. Uray ti still to nga sapatos ni Paribadong ko, di na pa insubli. Ay una yun ni Kwarog. Tamahilig iti bulod-bulod. Mas daawak nga raw, ta saan agumatang iti bukod na nga usar. Hay, Ngarod adamot kwarta na. Taagpaspasada kat nga rod. ay day taman agbulbulo dan iti gamit ti sabalit ti amuna. Ay kat mayat siguro ti kasjay inteng. Awan paggastusan. Niya amayat, nilakit mabainan akanayon abumanulaw. Nay, si Kagayam day tamanong Kwarog. Siyak nagpay sa ujinay. Mabalin ka diti umay pumasyar. Mabalin mat manong. Ala, dumanon ka iti kalapaw me. Agyaman na Ginay. Naimbag ka pa'y, tadagayam lugan niyo. Da kami katawan. Sana napatid kanyak no awan lugan yaw. Wenno kalapaw lang ti malayaw. Pasensya ka na talaga. Nanumula ang ti adda ka sa saad mi iti biyag. Uray, tasan mo't aday ita ti umay ko pasyaran. No di kat si ka, Jenny. Jay
kaday, ti ko na mga agnagan ni ti kwalog. O, napong. Apay ka di. Hay, jak kayat day di akwalog apalakin ka. Anya? Gaputakal kalapaw lang ti pagtangan tayo. Mangyag iti kotse. Ay, apong. Lastugkit di day tangaw may agalam kan ka. Ha? Liklikam day di akwalog. Naligat ti mailaw anapok. Oo, apong. Nya kwarag, buludan ti motorsiklaw. Kasta ko mga raw, tataba daw. Ura ata yung sublik mo ti sapatos niya, oh. Papanam nga minaya, takasapulam ti motor. Inak manan pasyaran ati kursunada kabalasang. Hala, sayatem nga raw, parang nung makasawa ka mo tayo. Di mo't ngaminan pabulod niya ang kalinding tilugan na. Di kagdanag, ipabulod ko king ka, ti motor ko. Ay na, agyaman na, tataba daw. Lading itok manong kwarog. Ngam, awan pa iti panunod ko ti ayat-ayat. Ha? Kaya't mo asawang. Ewan manong kwarog. Mangkita ka langan iti sabali nga ayatom. Ang ginay. No, ay ayatin nakmatlaang. Palubusan na iti kayat ko. Sige, saan ka pilitan? No di nakayat. Ay, agyaman na tamaawatam. Ang ginay. Agur urayak latakin ka. Barang agbaliw to ti panunot mo. Daing, ni Kwarog, nakadungpar itilugan. Anya? Ay, binulod na kano dyan motor ni Pari Badong. Sa dinong iti ayanda. Ijay kalsada nga agturong dito yung barangay Kabildatan. Ay, sige, ta inakdagasan di pare ba dong taing kamay. Ay, ion mo nga minti silpon mo. Tapno maawat mo ada gusti awag daken ka. Ay, unggag paiso. Ay, mabit lang ta ilukat ko akastoy. Kanya nga mintinar aramid magkwaraw. Pasensya kayo lang kumanta, tataba daw. Iti ko nadakit dua kayo kanong agbayad iti multa. Kanya, ay ni kwarog Ay so mo tinakadong barbaray. Ay, pudno, impabulod mo ngamin kankuha natin motor, Mau. Anya, ay just kika kay ni kwarog. Tulungan na kami ang kalinteng. Ay, noon niya ka tinaknakan mo, umagaw ka pa ilaang mo't itilin niya. Kaya't kunti makasangpot adagaos, nabastedak kami ng kal. Kantay balitok asing-sing abinulod mo, mapukpukaw. Kumusta tinapanan niyaw ba daw? Ay, napasubo akon. Agraman ti motor ko. Ha? Dua kamay ken ni kwarog ngagbayad iti multa. Ay kat kapilitan na kasta Taimpabulod mo ngamain. Imutang agpay din ken ni parenting iti kwarta. Anya? Ti kunak ni kwarog lang tag multa. Ngam ko na ni parenting ket dua kami kanaw. Ay suron ka. Ay kat ano Una ni Uncle Mau adwata agbayad iti multa kwarog. Tataba daw. No dana ka Mau. Uray si ka amin ti makamaw iti multam. Anya? Panunod no di mo binulod ti motor ka. Diyak ko maimpabulod. Iso ang maudi day tuyan, kwarog. Di mo mabulodan ti motor ka. Hindi kagda nagtataba daw. Sa amin ti makamu iti multak. Ano sa tawan kwartak. Nagkuna nga men. Saan arason, ti pan nakabastid ma'am. Nabastedak lang aruday. Nagbayadak pa iti multa. Anya? Nagsakit, out launay. At ti utang ko king kaparay. Bayada ka. Ay, agyamanak. Nagbaliw ti panunot mo, tataba daw. Tapno saan nga isupay abayadan ni kwarog. Sorry kwarog. Nakunak lang na jay. Gaputan na sakit, tinakam ka. Agyaman kami aparay. Ay, awan na nyaman na paray. Aksidente, tinapasama. Iso ang makaawat akmay. Sige, panawan kayo pa yung arod. Isungay takwarag. Likli ka mo, ti agbulod. Talaga sana ng kail. Nagbabawi ako no, apay binulot ko ti motor ni tataba daw. Nangrunan no saan mo nga importante.
Nung ay naglugan ka langan iti pampasahero a jeep. Di awan ko mati parikaw. Saan na maulit ang Kyle? Kat manipod ita, tungpala kong tibilin niyaw. Wala. Bayam day tapan nakabastad mo. Saan laang aday ta ajin iti babae dito'y lubaw? Ay na, Kwarog! Napaay ka manen ken ayat. Nagbulod ka itilugan mo, apumasyar iti balasang. Ngem, isumit lagayam, ti pakabastedam, tabinulot mo. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayak man makisarsarita, maribanang. Ay katuan sige, agtugaw ka, marituyang. Agyaman akmaray. Ay, mangtimpla akmeten iti mabalinta nga inuman, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, maray, agpay sukaday. Ti anya? Isukano anak kagatang ni Kwarog iti tricycle na tanagtakaw. Ay, awan amok iti dayta, marituyang. Ay, chismis laeng dayta. Yak lamalagip ka no asino jay nakaibaga. Ay na, Mare. Likli kanyaw ti agsaw-sao iti mading nga aramid ti sabali a tao. Taamangan, numayakar pa'y kada kayo. Anya? Bakit mo ako tinawag dito, pare? Adalayan kaya't ko adamagin king ka. Pare. Anya ko ma? Ada ngamin imbaga kanya ni tuyang kaw, idi rabi pare. Anya ko mga, iti bibiyang ko iti arasa asyaw. Kuna kano ni Maribanan, dakais ti aramid ni Kwarog iday. Isugaya man nakagatang iti tricycle, ta nagtaktakaw iday, paray. Ay, nagkunamat ngagtaktakaw ni Kwarog aka anakak. Ay, pare agdamdamag aklaang Mike. Yay. Ay, sana puno data, pare. Imbagamit kano ka ni Marituyang, dakas ni Kwarog. Adda ayamot imbagbagak akasta. Apa ingay nga raw, ta inayabanak ni Pariwadong kat isumuti ibagbagana. Tiko nak, likli kanda ti mangi chismes. Wenno agsaw-sao iti anyaman amadi nga aramid ti sabali a tao. Nang runa no saan mo't apod no. Anya? Taamangan ko nak, numayakar kadakwada ti aramiden da. Sabali mo't ngamin ti imbaga ni Paribadong. Ay, may samot na dya a Paribadong. Man nakibiyang iti saritaan dagiti babae. Ay, suron kon. Di yumat itulok nga uray da kayo alalaki. Kat iraman matan ni Marituyang iti kinachismusa na. Hey, naimbag ka pa'y maribanang. Si kamanan Marituyang. Umayak manen makisarsarita ken kamaray. Anya? Ay na, nagadaw ken kumpleto ti appliances yu dito'y balay maray. Ay, imay kamanan, Maray. Apay tabinaliktad mo matan dagiti imbagbagam? Ay ikwa maray. Sika tinangibaga. Angam siyak matan ti binaliktad mo.
Iso ang nasaysaya at pay adikan umay ditoy no kastamot laeng. Tanya ko matibasol ko ka ngay maribanang. Wen tadagiti imbagbagam. Siyak meten ti agparparang anang ibaga kadagijay. Nga uray saan mat. Iso apang nga asim saan mo anay nayunan ti ibagbagam. Anya? Kang runaan na, no awan kinapudno na. Ay, chismosa ka lang agpaisaw, maray. Kunak laki din no pudno at tinakaw mo tinggatang magwarag. Nagkarumutin da ito ang chismis na kanyak, tataba daw. Sana balya, tawan magam kinapudno na. Nagbambanugak iti panaggardin ko tinggatang ko iti tricycle kaw. Alaw, Stone, kwarag. Di ka nagpungtot pay. Mamati akong king ka. Sino nga mintin ng ibagay iti kasta kada kayo aya? Mawan, kwarag. Saan nanas ka na mamuampay? Tawan mo kinapudno na. Mamuak to lang no asinaw. Putdak ti dila da ita chismosa. Ay, sana. Unay ka. Rumuarak ba daw? Nay, sa di naman ang tipamanam. Ijetirsina ni Marikwanang. Kunak no ijay manan ayan ni Maribanang. Sanon? Kagurgurak itan ni Maribanang. Anya? Uray tasaan laeng met nga iso ti kumarek. Anya ko matimapan mo gatangan nga ititirsi na ni kagawad ko anak. Awan, mapanak lang makisarsarita mo't Anya? Wun maray, adda electric pot, ref, electric fan, kan aminin ijay balay da Maribana. Ay, sumot lagayam ata. Nanginabas iti baybayadan da iti bilti kuryente da. Ngam adda nangag ko amabalin ka nga usaron, maray. Anya day tangay. Adda kanug gadget amagatang tapno bumabati konsumo iti kuryentay. Anya? Ay, ijak amo day taa. No gumatang ka kano iti usaram, nababalaeng ti bayadam. Ay, kasta. Ay nga bawal samot. Da magkukot isumsa kano ti usaran da Maribanang. Kasta ka day, maray. Kinapudno na. Awan kasta alakaw, kagawad ko anang. Isumati ko na ni Marituyang. Namupay nakadamdamagan na iti dayta. Ay, una yan ni Marituyang. Numangag dayta ni Antibanang. Ang mga pagsasawan na pa'y ni Nanatuyang. Ay, huwag nga rod Isu adiyo patpat yung tibagbagaday dyan Nanatuyang. Ay, padaksen na matan ni Maribanang iti kasta nga ibagbagana. Kung kuna na lang dayjay, tapno itugawan nyo ti dumungag iti istoryana. Ay, una yan. Eh, nakaamuan nga tama ni Marito yung itikas ta agad dyan. Awan mo't pamanaknak na. Kanaw, kuna na lang, mate. Eh, kinmasa. Jack pulos ipalubos. May daagla ko dito itikas ta. Narod Amin nga may agla ko dito masako pakit ag permit. Chismosa talaga dayjay Nanatuyang. Iso saan man nga agsasawday ta ang Marito yan. Ning, Eh, makaungat kayo na sa matangkain. una, tayo di damaw. Ibaga na atin na mo ti inggatang mo iti tricycle mo. Itamanin. Kastamanin, ti kunana. Anya? Iti Jack kaya. Awan kinapuno ti lawlawatan na. Makaibagbagak nga rodan kini Antibanang. Nasaya at nagkita tamatlaeng, maray. Nay, apayin, anya ti basol ko ka Maribanang. Damagang pailaeng. Kat no ibagbagam ka no, nga agus usarak iti gadget, ajak pay ammo no anya dayta gadget. Ay ikwa Maribanang. Napunwan ako niti kastangar aramidham Marituyang. Iso nga ipungot-pungot ka man laengan. Ay, sana maray! Kasyanak Maribanang. Salbag ka talaga. Ay, nikon! Kuso-kusumit hindi sa buhok mo. Impungot-pungot nakdayjay abanang banangan. Anya? Ay, nagsakit ti buhok ko ngayon guyod-guyod na. Mga no damo basol mo
Anya, imbes kumamot nga isakit na. Hanggang saan mo, takastak ha? Ay natuyang, amukon ti ugalim. Anya, Dahil ta kinalaing mo nga chismes, ti mangirubrubukin ka. ay ba daw tulungan na kadia? Na, Naskal na makabalos ha? Impungot mo mat ni Marituyang. Masurunak nga main. Naimbaglangan ta da ni Kwarog ang naganawa. Napunwa na kon iti aramid na, inteng. Agasam ngay dayta. Ah, Namin adon nga enchismis na. ay, di mo lakit pinalabas. Ang tikas di nga naramid na. Agruam nga minan, inteng. Urnusan nyo, di yung panagkinaawatan. No adda na kam na. Iso, ti umasidag kanya. Ah, Taklunan yung aminan ti kamaliyaw na natuyang. Wan, siya kong tinagbidot no iso, kwaraw. Na Ngam saan ko mga min amasapol nga indanon mo pa'y laang dayta. No saan mo ko mga imbagbagakin ni Maribanang, nasaya at kuma. mayat kit di ata yung bagak ti amin kan kuana. Anya, kay kayat mo gayam nga impungot-pungot na. Apay, amok ayakas di ti aramidan na kada kayaw. Na, tamaalam pa'y laang ti umisam, ha? Nasaysaya tinanamuan na ti amin. Tapno sumardeng kayo matengag chis-chismes iti sanapod now. Anya! Umayak man makisarsaritakan ka dito'y tersina, marikwanang. Ay, Jack masangaw. Ha? Ay, narigatan. Ang mga nusyak mo ti isublat mo. Nga anya, maray. Abaliktadan. Ang mga no ichismis na. Apay mo tinakasta ti bagbagam kanyak, marikwanang. Kasadaw, at saan mo't gayam apod no, dagiti ibagbagam. Anya? Pasensya kan Marituyang. Ay, sana nasaya at aramid mo. Ah, Katawan ti uray may sakada kami ditoy nga umayon kan ka. ay, talaga ka di nga awan na pulos ti umayon kanya. asino kumamay nga iti mayat nga umayon iti mading aramid mau. Anya? Balbaliwam ti kasta mading aramid mo tuyang. Ay, salbag ka! Di nakayunan! Asino nga iti kadwak kita? Nga anya, Bumalas akin ni Maribanang. anya, ipapilit mo at talaga ti kayat mo ah. Badaw. Awan ti umayon king ka. Isungag balbaliw ka kumamit tayo tuyang. Anda ka din ni Maribanang, kapitan. ay, wait. Anda dita unang. Ay, kwa ngamin, kapitan. Paray, Ah. inaduak ni tuyang kaw. Kaya nakanaw ti makikapya. Kanibanang? Uwan paray. Nasayad na ita na panunod siya. Umay kayo ngurod. Nagyaman kami paray. Ay, napakawanan na kuma, Maribanang. Aklunag, pasol ko ti amin. Tasyak tinagaramid, iti basol. Nasaya at mo't nga rod no nakaamiris ka, Marituyang. Pakawanan na kuman, amaray, pangaasim. Ala, di ka agdanag. Mapakawan ka ket, Marituyang. Ay na! Ay! Agyamanak, Maribanang! Iso nga inton maminsan, di mon ulitan ti kasjay Ay, wun, maray! Ikaray, saanon? Nasayaat, tapno agkin naawatan ta. Wun, maray! Nakaamiris account! Siyakman mo ti agsaaw, kapitan. Sige. Nagsaukan kagawad ko na. Agyaman na kapitan. Ay, si kamot nga men Marituyang. Likli kamot nga min ti mapan makichis-chismes iti kakaaruba. Ha? No awan ar-aramidam, agawid ka laangan taing kamaturog. Ay, marikwanang. Nasaysaya atan ti kasta, ngam ti panang parnuay mo iti rire. Ay, uwan, marikwanang. Ay, Sige.
Nasaya ata na ornos yun ti susik yaw iti nagbaitan nyo. Na kayo adwa. Sa pala kumaa. Tadin to maulit day to yun. Wun! Ay na toyang. Awan ngamin nasaya at nga itdenday ta chismis. Gusto ni nanakwanang, no awan aramidan nyo, maturog kayo lang, tapno makaina na kayo. Ngam sakbay na, kaya't may manakablawan da Elsie, Ken Juan, di La Union. Ken kada kayo aminan apo, anaayat adumdungag kadagiti drama ni. Ala sige, ditang tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adatan dito'y balay mo, Kwarog. Baglakit din. Ta pinalubusan nak nga agawid ti doktor. Wala ta sakti na kay Sarita, nga agpaimbag ka dito'y balay mo. Agyaman na kang kal. Agtumar ka iti agas mo. Agpaimbag ka, ta agluto akman. Angkal. Masapul mangan ka na imbag. Agsida ka iti naimas asidaan. Ita pa yung masakitak. Pilitem ti mangan, tapno umimbag ka adagaw. At dagayam ni Kwarog, di ta balay na paray. Ewan pare. Ay, tinakman mo bisitahin. Ewan na. Anyayagayam ti sakit na paray. Dinggi mo ti imbaga ti doktor asakit na. Nakadado nga min ti lamok no kasta nga mo malam. Day tangaraw. Iso naskod nga agdalos tayo kadagiti kan kana. Kumusta ngay ni Kwarog, Inteng? Insaganak iti kanan na itay bigat. Aldaw, ken pangmalam. Nasaya at tapno day talaang mangan ti aramidan na. Igatangak ton iti bagas na ken dagiti masapsapol na. Ay katwan Inkis ajak masango ang mapanilautuan. Si kanton ti mapan. Wen Sakto unti makam mo. Agluto aksa pa iti kapita, wan kapyen dagiti mapan agbisbisita. Asino ay dagiti bisita ni Kwarog? Hindi pare badong mo ti mapan kanaw. Ay kat agluto ka nga rudan iti kape. Nakaturog sa amot ni Kwarog, iti kama na. Nay, naguro-uro kay. Anya tadani tayo. Wow! Nagimasin na taraon dagi tayo. Ay, ito gaw ko kayo din di tayo. Tamanga nakaw. Kabadong, nakita ka naggapo kay balay ni Kwarog. Ha? Ay, kwa maray. Wine. Kahit, kumusta ngay ni Kwarog? Mayat mait. Nakaturugan. Ay, kasta ka day, tayo nakman mo't bisitaon. Anya? Mapan ko ikan iti kwartana. Naimbag lang ay gatang na iti agas na. Ay, uwi na. Naimbagking ka maray. Tada pangalalami ti kwarta. Kaya't ko laang matitumulong iti pada katao kabadong. Mayat Kwarog. Inibus mo't aminin amakan ditoy. Very good, Kwarog. Angkal. Adaginatang ko abagas mo. Dilata ken aminin kasapulam. Agyaman na kang kal. Di mo panunutan data. Tinaskan ket agimbag ka adagaw.
Kumusta ka, Kwarog? Mailasin dak kadipay. Wan, da kayo dayta kagawad kwanang. Agyaman na ka no mailasin dak. Kung ano di nak mailasin. Mailasin kayo, da kayo may. Kumusta kan, Kwaraw? Na, si kamad gayam marituyang. Ay, naimbag man taimay ka. Naamwakin ni Badungkaw nga umay ka. Iso nga imayak mo't amaray. Kasta ka day. Ay, nasayaat mo't atap no adda kadwak. Agyaman na kada kayaw, tanalagip dak nga umay bisitaan. Kasta ti kakaruba. Kat, kumusta ti Riknam, Kwarog? Mayat mat basitan kagawad. Agtumara ko ni tiagas kaw. Alang nga Rod. Yawat ko kan ka na ito'y limagasot. Isupay nga igatang mo iti agas mo. Ay na, agyaman ako unay kagawad. Ibatim latan di talamisaan. Igatang mo iti agas mo ah. Ikabil ko iti drawer ti lamisaan. Anya ko nam tuyay. Adda imbati ni Mari Kwanang akwarta king Kwaraw. Adda, tulong na kanukin ni Kwarog dayjay. Napanunod na ti kasta. Tapno tulungan damit nung iso ti agkasapulan. Katwan mo't ngaming. Rebang nang agtitinulong tayo. Ay, uwi na. Paiman, tamapanak kita yan ni Kwaraw. Na, kano kagap-gap pumsamot ijay idikalman. Ay katag subliak man din ah. Apay, iparit nga rin ni Kwaraw, no bilang lahat. Na, Ay agluto ak manin iti sidain ni Kwaraw. Apay, inibus na amin ti inlutom asidaan kan makan aya. Kasta nga rod. Na, nagrawot mo tan ni Kwarog amangan. Mas dawak nga rod. Ang maragsakan na. Ha? Mapanak ita amalem tayo nakilutuan iti kanina. Sige, anusam, inteng. Uray di mo ibagaday tabanhang. Talaga nga anusak. Kanakak nga rod. Win nasaya at tikasta. Dak manay, ito balay ni Kwaraw. Nakakumot, maturog. Agururok. Nagado adilata kin adapay may saasako abagas. Ay na. Ay, good work na ito'y nakasako abagas. Tayo awit kaw. Na, hadapay pansay. Itlog ti madaw. Kin tildilata dito ya. Nakapuot sa ni Kwaraw. Kwaraw, adak manay. Kumusta? Itay kayo kadipay. Ay, saan? Kau mo may kulang. Anya, nagtumar ka ni ti agas mau. San pa'y nga raw, tataba daw. Apag isaw, siya akaw timang patumarking ka. Ayan ti agas mau. Yan dita drawer. Ilukat mulatan. Wow. Jackpot. At kwarta di tao eh. Alaag tumitay. inalam ti kwarta iti drawer ni Kwaraw badang. Pagpuuna ka makisugal. No mga bagak, isublik to mo laeng tuyan. Kasanon no makita na katawan. Isublik mo ladagaw sa paman ng mga bagak iti sugal. Na, anya ngay daytoy. Kagudwat sa kumit abagas. Kandil-dilata. Ikitam lang arodan, ibagampay lang may. Adda itlog. Pansit. Kas kadagatas mo't kan tinapay dagitaw. Ay, nagdaguli mo dahito eh. Na, apaya kas tati sa katagdamdamag aklaang nangalaam ka dagitaw. Ibagak man langan. Ijay balay ni Kwaraw. Anya, tinakaw mo lang arodan ti kwartana. Takawumpay dagiti abastona. Saan mo lamakan ni Kwaraw dagita? Gaputa masakit yung araw. Anya, Kapay nga anagudwa mo ten. Ito ibagas ni Kwaraw. Ay, kumusta kan Kwaraw? Angkal, mayat matain. Umimimbaga kaon. Nasayaat nga rod ah. Sapulak nga rin tayo limagasot kaw. Awan matan iti drawer kaw. Anya?
Isupay ko mapaggatang ko iti agas. Asino kumamot nga iti mangala, kat nila ang kwarog ti adda. Ay, mas daawak nga rod. Uray ti bagas. Nagudwa ka na ho. Ah, Uray dagiti delata ken itlog. Tinapay kas kada pansit. Nakurangan. ay, awan apulusin dal alam eh, dinapan kami, jay maray. Jakmat imbaga ada kayo, marikwanang. Asino ngay nga tati agar aramid iti kasta. Ay, day tangarud kat. Gundawayan damatan. Gaputa masakit ni kwarog. Ay, day tatirigat na no maminsan. Imbes ko maatulungan da jay tao. Ang saan mat tatakawan da pa yan. Eh, nagluto ka kadi iti itlog sindam. Dilata, kan pansit, kwarog. Siya na pulos ang kail. Eh, Jak tupay inibus dagiti inyigyo kanya kidi amakan. aya. Di uray kita inyo ti pagbasurak. Imbasurak dita. Awan mo nga agpaisaw. Basit lang ti kang kanay kang kail. Ay. Maniday tuyon Sika ti kadwak idi anapan iti balay ni kwarog, maray. Ha? Mapukpukaw ngamin ti kwarta nga inted ko kenkwana. Marikwanang. Amangan mo't no adam mom. No sika tinangala, isublim ko maray. Ay, sakpay kit din ti atapon nyo anangala. Wen tas sika ti amok ang nakakita laang. Ni Badong, iso tinangala, maray. Anya, Enteng, masapul atakwatem. No asino ti agar aramid iti kasjay. Ay, hun nga rod. Ay, nagalas nga aramid. Nakunamaw na. Ay, agasam day tangay. Kaarobam ang masakit, takawam. Kasta ka grabe ita apanawan. Ada atapak ngam narigat tumuti agsasaaw. Pudno dayta, nang runa no awan met ti ebidensyam. Just kikit di day tangag tatakaw. Tinasaya at kadwa laangan ni kwarog ijabalay na. Ijayak amangan kan maturog. Ay katwanan aging gaamaimbagan ni kwarog. Ala, bantayak man ni kwarog. Ita. Imbagahan na ka unang kail. Mayat ano kasta kwarog. Uray saan ako nagpapalo up, check up. Sana. Masapol mapan ka agpapalo up. Ay, pangaasim kwarog. Agtungpal ka iti bilin ti doktor. Unang kail. Very good. Good boy ko talaga. sa dino tinaggapuam, kapitan. Iji ospital ta kinuyog ko ni Kwarog anapan nagpapaluap. Ay, kastagayam. Naibaganan ni Kwarog. Hanggang pampanunutag ti agtatakaw. Saan mo na panunutan no asino? Tamok itan tinagtakaw. Asino? Ni Pari Badong. Anya, imbaga masyak tinagtakaw. Wan Badong, Ay, nagkaro ka mo tayo. Ape, anya tinaknakan mo aya. damagam di tabagim. Anya tinaknakan mo, Badong. Taagtakaw ka. Podnaw, ngam sana rumba nga mapanmuki din ibagbagay iti sa balay. Gaputasan ko nga ayunan ti kasdi ngay naramid mau. Anya. Nagsabat tamutlangan dito'y dalan, tataba daw. Ha? Ay, naimbag ka kadahin, Kwarog. Unta ta. Ngam no maminsan, maditikas dyan ngay naramid yaw. Ti anya ko madayay. Di ka gindi di amawn. Sikat yung tatakaw iti balay. Kwarog. Isubliw ti kwarta nga inalay iti drawer kaw. Ay, Kwarog, pakawanan na kuma. Sige, pakawanan ka. Ngam masapol nga isublim ti kwarta ita. Insugal ko ti kwarta, ngam naabak. Isu nga awan maitad ko king ka ita, Kwarog. Awan kwarta maitad ko kan ka, Badong. Ay, kasanungay day to yan.
Singiran na ko ni Kwarog tuyang. Ay katbasol mo ah. Nagkuna ngamin nga sugal ka. Awanin na bati a kwartata. Anya, Sa inton awan may gatang taitima ka, nagtakaw ka. tuyang. Makaamu ka nga agsungbat, iti madi ngay naramid ma. Nagpakpakasyak, paray. Di na kumamo idardarom Warningan ka pala ita paray. Naaramid ko lang dayay, paray. Tanaabakak iti sugal. Iti ka nito nga ulitin, pagmultaan kan paibalod ka. Ay, ikarek. Jakton ulitan tinaramid ko, paray. Kasano nga iti kwarta, tataba daw. Bayada ma. Ay, awan pa'y kwarta Kwarog. Ikarok lang ang king ka, no day paramid mau. Nukas tang raod. Ingkay labadag iti nagmurngak. Nasaya at dagayang palabaam kan ni Pari Badong. Ay na, aglabaak. Awan lakit sa bali mo itan Kwarog. Di talang ti mabaling ko nga iparamid. Ay, anusa ko na. Anya ngay nga raw. Mabayadak lang ti kwartam. Di mabalinin, sulban. Inton maminsan ngamin paray. Liklik ka munti agsugal. Ay, uwan paray. Awan it din na anasaya at dayta pa nagsugsugal. Irobo na ka dayta. Uwan paray. Saan na maulay? Ay natatabadong. Unay handay taasugal. Taisupayan tinangidurun ken ka nga agtakaw. Husto ti ko na ni Kapitan. Idyam ti sugal, tawan na sayaat nga itdan na ken ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.